Period graviditeta je posebno stanje za svaku ženku psa. Tokom perioda skotnosti nju očekuju brojne promene koje između ostalog podrazumevaju prilagođenu ishranu kako bi se plod pravilno razvijao, a kuja ostala zdrava. Na samom početku količinu hrane nije potrebno povećavati kako ne bi došlo do smetnji u ranoj fazi skotnosti usled preterane uhranjenosti. Preporučuje se da količina hrane postepeno povećava tek od 5. nedelje graviditeta. Potrudite se da hrana koju dajete svojom ljubimcu bude najviše kvaliteta već od samog početka. U kinološkim krugovima posebno se ističe osetljiv period tokom poslednje trećine graviditeta. On nastupa nakon 42. dana graviditeta i karakterišu ga uvećane potrebe za energijom. Tada dolazi do ubrzanog rasta ploda, čak 95% težine fetisa postiže se u ovoj fazi, pa je i sama težina ženke u porastu. Ovakav ubrzan razvoj fetusa zahteva povećan unos hranjivih sastojaka za 20 do 25% kako bi se plod optimalno razvijao. U ovom periodu koji omogućite pravilnu i količinski obilniju ishranu kako bi njen plod bio zdrav, a ona bila spremna za štenjenje i nastupajući period laktacije. Pravilna ishrana podrazumeva hranu koja snabdeva plod svim neophodnim mikro i makroelementima. Idealan obrok bi trebalo da se zasniva na optimalnom unosu ugljenih hidrata, proteina i masti u kombinaciji sa odgovarajućim vitaminima i mineralima. Uvek birajte najkvalitetniju hranu za svog ljubimca, hranu od prirodnih sastojaka i visokog stepena iskoristljivosti. Nakon okota kuja prirodno gubi na težini, ali se njena potreba za hranom ne smanjuje, već se dodatno povećava. Nutritivne potrebe kuje koja doji mogu biti uvećane i do 120%. U prvim danima života majčino mleko je najbolji izvor energije i svih hranjivih materija za pravilno odrastanje mladunaca. Sa pojavom prvih zuba, štence je potrebno postepeno odvikavati od sisanja i upoznavati sa čvrstom hranom. Prva čvrsta hrana za štenad, pored obezbeđivanja svih potrebnih mikro i makronutrijenata, ima ulogu da pomogne pravilno formiranje crevne flore. Kada je digestivni trakt dobro razvijen od najranijeg doba, sprečava se stvaranje naslaga sala, pa mladučad odrasta u zdravog i snažnog psa.